I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober. So I start to Apang sih karbang lo ora don sama korom bazirik lo kardom. Lalo don malitum. Welcome back to my YouTube channels Ruka Vlog. Ruka Vlogs. Lasi putho chetong thlo alam mangke non lom mangke litum video pusta me chetong te pin lo lapen ke viewers tum standing on ne lo lapen ke subscriber dam daning on ne lo lapen ke nang litum phan pini bangke labang so video nai wan pi labang ke nili prang pe lo he ning ke dok he di labang so hormu ning ke dok thektik lo amat non bang ke nili pinian si ning ke hang abos tu bang ke long po pe lo la sinang lang do mon dan mali tum dei non bang ke nili nijir po long dampo la nijir po bensin ni tum dampo labang so hormu enduni ni tum bang ke nijir po bensin dampo am hadak unboxing long bang mane asap so refreshment ba chu free bang nijir po tum ham nang le lo alam bang nijir po ham bang ke non ba nam pak lang po nili non do bom ladak bang ke kolonga West Karbang Long kolonga ladak kolonga hospital lo labang ke kolonga state dispensary thol ladak lo amat non bang nijir po te ham bang ladak adung bela di lasi hadak bang nampo nijir po ham bang ke bang di ne bene do jo hu lake nijir po lo hai bole koi na don mali to nile tumbangan non ke bar po napen ke kosone ahor muta kari thektik lo hedi ja nijir po lo bar non itum napen ke non nile tum dampo amat haladak le rock mang le asin lang po nang don mali tum de lasinang lang don bom non. A few moments later. Guys non ba nile tum dak location lo mang le lo non ba nile tum dak dongka stadium lo sedale yo under stadium masih bang lap man bang ekdom excited tanya lo ne bang adi पैसा तो पिनांग वाला पेन के आहर मुता लंग पे है आहर मुबा आदर कम बोले 7,000 something बे masih non mangan boxing le lang non mali tum dei don mali tum finally non ba ni tum parcel pesta me ahor mu long elo lahilo bo ahor mu ya het tanan man lo nije ko paisa hisap po ma ni bang excited tanan lo yo lang ni hoi mati di hamar ni dok ulo hor mu pake amat dak bang unboxing selo amat beleg dim se unboxing kola si lang lo don mali lalu don mali tu mo pen bang ke nijir po charging te pel di haircut la bang enon ba new haircut lo amat non bang ke ni tum dak dongka stadium si ni tum la bang so gimbal ni tum la dak se unboxing kori po la pen ke dak si ni tum la so gimbal koson ma performance lang po asih don mali tum lang sen jala dak ta me arve ge yang mo pen arve ge yang ma di arve dar ma chance thai ala nasi non bang ke ni tum dam bom lo amat langa game boleh hek bang le langa don mali tum dei yeah boy hobo yate hobo niki hobo nang le kurunga mali tum non bang ni tum ladak store amat non bang ni tum lahelo game bol bang ke amat leta surprise do halama pini nang le lo me lo apen ke non bang amat pada dipin penan ba hekle hekang don mali tum nasi nang lang non smooth port halo ani year posi heklo non mage ni phana pa hek hedel la ta thek the to ne anai tine yeah boy
oi bu ni pai olang kalau la kamera no kan Alang hai. yeah Zion Smooth Food yeah boy Zion Smooth Food itu non bang kan itu gimbal busta me hack long lo la lo ama manager posi hack lo ama yadi ni bang ta kari thak thik pelo ama ording tu ama ni bang ta orang pelo la sidan mali tu first time la son ke orang ke ya Zion Smooth Food punali tum tame la bakso ni video na ki pipen la ben la unboxing yang sining dok ulote nali tum ta order tame ador ba kom online nang Zion Smooth Food ador kom la si langam tame tum mali tum ama mobile game bot la si non ba kan tum balancing bang nang lang no tum mali tum dei Ami bu yeah boy đi nè nè li non ban ni tum balancing system tang a lo jo ni jer pu bang non ot boy lo ama non ba ke ni ta ot po la ben ke ni ke kat nang lang nu de ton mali tum ni kat lang lang pu gimbal pen sa ma ni kat la Lalu guys gimbal pen itu mangnya rear camera bang lah kayak di ya lagi apa pen lo amat finally nili bang kayak ning arong pick lo alama gimbal pen block kuri long chit po lalu don mali tuh lagi apa pen ya ane sendiri nih non nampak lain lah bang kayak cut Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.